90 ming so'mga mana shu uy alınıptır. 90 ming so'm bo'ldi. Torpoq urg'ach ekan. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar. Jana Baytu kanalga talpışulары. Bugun 2-iyun tuanlar 2024-yıl biz Özgön mal bazarındayız. Buyursa bazardan çıkıp keletken satı alıngan real dubalar gösterөбүз. Her bir görüp жатқан ağalar, bir tuğanlar, eceler birden kol deretine like'tan basıp olunuzlar. 1000 like'tan aşırı eli real dubalar buyursa çekeden surap gösterөбүз. Урматтуу Ош, Жалалабад областынын тургундары, Өзгөн, Карагулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, агабыз фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар. Эгер кимде ким Байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет балдар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот балдар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы колдор ретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан келет балдар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот балдар. Канчадан болду? Төртө, козунуз. Канча болду бака? 7,5 болду. Мына өздөрү ороп кетти го мына. 7,5 болду. Мына бирөө. Алдагылар. Мына 8 болду. 8,5. Чоңу 11,5 болду мына. Козуларды алып чыгып кетти экен. Козу терип аткандар да башталып туруп жетчи. Көбү коз алып атат экен. Азыркы учурда бир аз кымбатыраак маалы. Эртең августка барып буйрса дагы түшөт деген үмүттөбүз. Канча болду? Сатылбай калды дейт. Канча келди? 85ке келди, бербедик дейт. 72 миң сомдон мына ушул төртөө барды бир экен. Мына биле. 80 миң сом болду дейт. Торпок барбы? Торпок бар экен. Мына чоңу 80 канча элесе экен? 82,500, 69,500. Торпоктор менен. Мына жин экен. Чоңураак уй экен. Торпоктор менен кетип. Саны канча болду аба? Ооба. 120 миң. 120 миң сом болду. Булча 170, 17, 117 миң болду. Азыркы биринчи жери кеткен кунажын. 80 миң болду. 80 миң. Ооба. Тарттым эле уйду өзүңүз. Көрөбүз. Канча болду аба? 115,5 ба? 115,5 болду экен. Канчадан болду? 72'den boldu etine çok falan. 76 ming so'mga mana shu sanu yalındır. Torpoq urg'ach ekan. 76 boldu etine. Qancha oldu bu uy? 110 ming so'mga alınıptır bunda. Sanu. Torpoq urg'ach ekan. Ha. Boldu. Qaysi bunava? Bunisi 58 boldu bunda onajın. 7,8 aldı. 61'den boldu deyip nalardı. Aldın Eko 47'den boldu deyip aldın Eko. Eko 47'den boldu. Küpüden kişi aldı. Eko. Boldu. Hoş koyduk. Algan kişinin altına aydı odak. Oşol kişi aldı der. Bu жақта дағы қалар келіп тат. Көбүнчөсү жетелген балдар болгон үчүн бааларын так билишпейт экен да. Канчадан болгонучу. Киче торпоктор канчадан болду? Чүктөлөт. Канчадан болду? Билбейм дейт, чүктөлөт дейт. Канча болду буга? Алар 56'dan болду. Мыналар 56'dan болду. Султанбай 116? 116 дейт. Мыналарды ошо эмеден дейт. 50 канчадан дейт. Канчадан болду? 116? 96'dan boldu mına ekolar. 96'dan aldılar. Nolda şunun şeritleri şu çoğundadı mına. Eko geldi. 140 bin boldu. Kaça? 140 bin boldu etine. Hanım. Çoğun muka gel. 140 bin boldu et. Kaça oldu kom? Kaça değil? Bu boy oldu. Ayıptay gitti.
Onu ekta Karabuk'a жетелеп келдік қой. Ошолар 80-ден болды. 80-ден болды? Болды. Мыналар қаншадан болып тұр? Сатылбай қалды дейді. Алып кетті атқан. Сатылбады. 8 қалды ма? Қаншадан болды? 80-ден? 80-ден ба, екеуін айтқан 80-ден дейді. Байтылы. 80-ден алынып тұр. Қанша болды ава? 50 мың сом болды дейді. Байтылы. Алынып тұр. Бұларды апытарынан. Торпо қанша болды? Сатылбады. Қаншаға келді? 31. 31-ге келді, бермедім дейді. Ұрғаш торпо. 61-ге. Раза. 79.500-ге алынып тұр мына шулуй. Бұл қанша болды? 86 мың сом болды дейді. Кетіп отқандай. Мына үшеу қаншадан болды? 82 арғанда болды дейді. Қанша болды? Ака? Сатылған жоқ. Сатылбады. Қанша келді? 60 қаншаға келді? Силеуде кетіп қалды. Алынды бұл? Сатылбады дейді бұлдағы. Сатылбады. Қанша болды, ака? Ашеп. Точно білбеймін дейді. Қанша болды, ака? 87? 87 болды дейді бұл. Aldı. Satlava. Kaç oldu kan? 90 bin oldu etine. 90 bin oldu. Katar şipile de. Slice. Bekliyorum naka. Kaçtan belli. Aa. Kaç oldu kan bu? 109 bin son kaldı etine sonunda. 109 oldu. Kaçdan oldu kan? 55 oldu eko. Kaç oldu bu lan? Kaç oldu? Öyle alındı mı? Kaç oldu? 125 bin son oldu etken alattı ondan. 123 oldu. 45 bin sonda nasıl eki onu acın alınıptır. 45 binden oldu etken bu. Alçık böyle. 45'ten alınıptır azıcık. Akırından şimdi olur da bazaktı onda. Alındı mı? Kaç oldu? 76 bin son. Torpa oğurga açıyor özüne jeteyinde öyle kalıp durma. 76 bin son oldu. Nasıl ağabey? Yaxşı. Haydi. 95 oldu. Hoş. 95 oldu şunda. Hoşka. Kaç ben vurup alamdır? Kaçadan oldu ka? Kaçadan oldu? 72'den bolup aldı. Buna çoğu bir çoğu iken. Orta sevim koyu suyu 72'den aylanıptırdı. 24 baş 72'den ayrılındı doktor. Kaç oldu ka kozu? 16 bin son oldu etine. 110.500 oldu et. 110.500 oldu da karıcı. Tört baş deydi. Bunlar da akşalı bu, şerik be. Şerik derik yana, tört baş deyken, şula gende. Tört ve bir alınıktır. 100.500, 110.500 dedi. Daha kaçından baldık ha? Kaçından baldık? 143? 143 bin lira alınıktır. Bunlar küçük ya? 65 bin son oldu ettin abi. Kaç oldu ha? 62 bin son oldu. 62 bin son. Torpağı mı denken? Torpağı vur kaça? 62 bin son oldu ettin. At kaç oldu? 105? 105 bin son alınıktır. Bu iki koy kaç oldu? Evet. Ha? Kaç oldu ka koylar? 15'ten oldu ettin ha koylar. 15'ten oldu. Kaç oldu bu ka? Айтпай кетті ғой. Туғандар шынында олды. Каналға қатталып, қолдар әтіне шыл видеоға берден лайктан басып қойыңыздар. Бүгін біз өзген мал базарынан сатып алынған реалды балар көрсеткен әрекет қылдық. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.